Za ljubav prema otadžbini nije potrebna reklama. Slobodno ste. Rat, to je zabava za sirotinju. Ja sam šiptar. Mislila sam da je faza i da će proći. Ja sam šiptar i niko ko je jebeni šiptar ne može da uđe na faks gde se školuje srpski DB. Nije prolazilo mesecima, počeo da pije i da se drogira. I ja mrzim šiptare jer sam šiptar. Na fakultetu htjela sam o ovome da napišem dramu. Ja sam šiptar i uvek ću ostati smrdljivi šiptar. Koliko je verovatno da jedan šiptar do svoje 18. godine ne shvata da je šiptar? Nije verovatno, ali je istina. Beograd. A nema, tata, kao prvo posla u Beogradu nema. Kosovo je Srbija. Kosovo je Srbija, Kosovo je srce Srbije, Kosovo je srpsko i bit će srpsko. Osjećam kako sam lepijak. Se jag već vodu, se magan frigon, se mu dobađe ska. Ndjejte ošte forte, barv ve eštrvjel. Osjećam kako je moćna, kako je moja, potpuno moja. Osjećam kako mi pripada i kako pripadam njoj. Velika mi je čast što ovdje zajedno s vama mogu večeras pozdraviti sjajnog mladog čovjeka, Jetona Neziraja, mladog gospodina koji je došao na svijet 1977. ako ne varaju podaci koje sam pronašao u CIA i FBI-u. Podaci koji kažu da si se rodio kao vrlo mali, da si bio dijete svoje majke i oca, iz miješanog braka, otac ti je bio muškarac, majka žena. To je sve točno. Pa ti podaci na Wikipediji, da. Google sve zna. Veliko mi je zadovoljstvo zbog razloga što ovaj mladi čovjek je dokaz da se može se i u najtežim uvjetima stvarati i pomicati granice i može se stvoriti nešto što će vrijediti ne samo unutar granica u kojima se živi, nego daleko izvan toga, daleko izvan zemlje u kojoj se živi u međunarodnoj zajednici, u svijetu. Jeton Neziraj je dramaturg, bivši umjetnički ravnatelj Nacionalnog kazališta Kosova. Autor je brojnih predstava izvođenih u Europi i Americi, preko 15 tekstova napisanih.
na važnim kazališnim festivalima po svijetu. Evo sad dok je u Splitu on piše novu dramu, imat ćete priliku i o tome nešto čuti kroz naš razgovor. Drame su mu prevedene na njemački, engleski, francuski, slovački, makedonski, mnoge jezike, napisao nekoliko scenarija za igrane filmove, prikazivane na međunarodnim festivalima, autor je brojnih članaka o kulturnim i političkim pitanjima, osnivač i direktor kulturne ustanove u Prištini. To već postane ozbiljno. Ma ja mislim da je najbolje da prestanemo tebe hvaliti, da te predstavimo kao jednog skromnog, običnog čovjeka, oca jedne krasne djevojčice. Albanac to pokazuje sve. Da. Meni je veliko zadovoljstvo bilo ga upoznati jer je došao sa dvije krasne dame, treća je na putu za ovaj svijet. Skoro u Dubrovnik. Došao je tu sa svojom obitelji da napravi društvo u Splitu i evo molim vas jednim toplim pljeskom ga pozdravite jer je večeras u vaša društva. Hvala puno, jako mi je zadovoljstvo da sam ovdje. Moj hrvatski je katastrofalan i što je najgore liči na srpski. Ali kako je naš albanski prilično gori od toga, oprošteno ti je sve. Jeste, ali albanske veze su duboko u Dalmaciji. Bili smo u Supetari i onda smo kapirali da to je albansko ime. Supetar, Šipetar, Šiptar, Supetar. Verovatno i Split, ali još Nacionalizmi na balkanskim prostorima pate od istih boljki. Himne, zastave i nacionalni simboli postaju presudni za oblikovanje nacionalnih identiteta. Za razliku od komunizma koji je nudio sjajnu budućnost, nacionalizam u svojoj ponudi ima sjajnu prošlost. Međutim, analizirajući robu koju je nacionalizam izbacio na tržište političkih kultova i snova, dolazimo do zaključka da nacionalizam govori o prošlosti, o povijesti, samo da bi pokazao da ima snage da tu prošlost dovrši, da nas izvede iz prošlosti u jedno stanje vječne sadašnjosti, u kojoj će nacija najzad prestati da bude alijenirana od svog bića, od svog identiteta i nastaviti da živi sretno do kraja svijeta. Tako i u tradiciji etničkog nacionalizma koju pripadaju nacionalizmi na Balkanu, nacionalni identitet mora biti ne samo radikalno različit od drugih nacionalnih identiteta, nego i svaka nacija mora imati svoju autonomnu kulturu, samo svoj jezik, svoju od drugih različitu narodnu književnost, svoju s drugima neusporedivu glazbu te svoju nacionalnu misao. Dok najnovija država na svijetu čeka da uskoro bude rođena, ministar sporta obraća se Kosovskom narodnom pozorištu i traži da priredi ceremonijalnu predstavu koja će biti izvedena na povijesni dan proglašenja nezavisnosti. Za proslavu nezavisnosti odvojeno je pritom 2 milijuna eura. Pozorišna trupa osjeća se ponosnom i privilegiranom. Ali ta radost nije potpuna. Pored niza političkih, korektnih i estetskih zahtjeva, trupa se suočava s dva neočekivana problema. Prvi je što se dan proglašenja nezavisnosti drži u tajnosti, a drugi je to što je dio predstave i nenapisan govor predsjednika vlade, koji će održati u parlamentu tog povijesnog dana. O predstavi Let iznad Kosovskog gnijezda razgovaramo s Jetonom Nezirajem, kosovskim dramaturgom, piscem i scenaristom, čije su teme terorizam, rasizam, diskriminacija, predrasude i stereotipi, ali i suočavanje s prošlošću, rat, bijeda, korupcija te potraga za vlastitim putem u budućnost jedne mlade države. Tema predstave je kako Kosovo je proglasio nezavisnost. To je kao glavna tema. Naravno, predstava se bavi odnosom politikom i art, i umetništvo. Znači, koja je ta relacija i kako se politika umešava i diktira umetnost. Tako da, naravno, ja sam radio u Narodnom pozorište i taj period kao umetnički direktor je imao vjerovatno i svoj uticaj i bio je naravno normalno da će se ova predstava, ova politička komedija koja se zove i antinacionalna drama po nekome, bude da desi u pozorištu, u Narodnom pozorište. I priča je jednostavna i ja sam
u dramu napisao da je bazirana u istinim događajima. Jer setim se u 2008. kada je Kosovo proglasio nezavisnost, ovi iz Filharmonije Kosove su krenuli da spremaju koncert, ali niko nije znao kad će da bude taj dan nezavisnost Kosova, jer to je bio naravno sekret, tajna. I mi smo pitali ovog direktora Filharmonije, da li vi znate, vi radite ovaj koncert, kaže ne znamo, čekamo. I onda sam saznao da je on u stvari on je to saznao dan prije. Dan prije on je morao zvati 43 članova Filharmonije i da im se javi, sutra ovi su odlučili da se parlament skupi i morat ćemo ovaj službeni koncert imati. A u mojoj komediji Let iznad Kosovskog pozorišta priča se dešava u pozorište, glumci Narodnog pozorišta rade na drugoj predstavi koja je po Beketom čekajući Godo i odjednom dolazi sekretar države koji kaže drugovi, kosovska vlada je odlučila da proglasi nezavisnost Kosova, od vas se očekuje jedna epopeja, pozorišna epopeja kako je Kosovo prošao, znači taj historijski put i rat i sve to. I ovi krene na probama, ali postoje dve glavne problemi. Glavni problem je da niko ne zna kad će premijera da bude, tako da ovi rade i nemaju pojma koliko još vreme imaju. I drugi problem je da oni moraju da taj glavni govor premijera koji će onda da održa u skupštinu tog dana, to mora da bude isto deo predstave. Tako ovi krene, ali nemaju ni govor, nemaju ni datum. U kraju sve se to dobro prođe dok ne dođe ovaj glavni junak, glavni aktor, glumac koji treba da deklamira taj monolog i on naravno dolazi pijan i umjesto tog govora on kao priča o odnosi sa svojom ženom, kao ona je otišao kući, on je bez veze nešto, tako da sve to, ta cela priča što je treba da bude epope ide u propast i onda sekretar se naljuti i premijer i znači to je kao kraj predstave. I onda smo rekli pa eto, ajde, pošto već radimo u ovoj predstavi, pošto već radimo u ovoj političkoj komediji, daj da malo provociramo publiku i vladu još prije premijera. Pa smo negdje u oktobar poslali prvi press release u kome smo najavili da eto bit će uskoro premijera ove predstave u kojoj mi pričamo o nezavisnost Kosovo. A onda u drugom deo ove press release smo napisali kao za ovaj predstav mi radimo zajedno sa Vladom Kosovom i mi smo jako srećni da je sam premijer odlučio za ovaj naslov Let iznad Kosovskog pozorišta i također Vlada je osnivao jednu komisiju koja će da čita tekst i da odluči da li je to politički korektno ova cela komedija i onda to je izašlo u svim medijama, naravno zvali su nas ljudi i neki koji me poznaju kao kako je to moguće, ti si bio baš onako kritičan prema vladi, šta je to sada, koliko pare su ti dali, u jednoj glavnoj novini je bio naslov kao Hašim Tači, premijer Kosove, kum ove predstave i tako, ali mi smo čutali, to bio kao deo plana. I komentari po internetu, sram vas bilo i neki koji su bili pro toga, pa naravno tako treba, to je uloga umetnika da sarađujete sa vladom jer to je ozbiljna tema, nije to šala, tako da baš super što radite to. I onda smo došli do negdje sa probama i poslali smo i drugu press release u kome smo najavili da ušli su banditi u našoj kancelariji, u našoj pozorište i ukrali su
5 komada teksta i nažalost nemam nijednu kopije, ali glumci su već učili tekst, tako da ništa neće da nas spreči da idemo do kraja ovog procesa, pa onda ponovo to u medijama, ponovo nas zove ljudi šta joj su krali, gledajte, možda imate neku kopije teksta u kompjuter po e-mailima, neki su nas pisali kao to je dobar znak, mi verujem da je to ruka, ona duža ruka Srbije to uradi, to je dobar znak da vi radite nešto lepo. Ali naravno to generalna publika nije to kapirao i kao što nisu kapirali i medije, ali to je kapirao kao šalu vlada. Naravno, tako da kad smo mi približavali premijeru koja je bila zakazana za 5. decembra u Narodnom pozorištu, mi smo dobili vest da to neće da prođe i kao ministar kulture je protiv toga, neće on ovu predstavu i ja zove ministar kao šta se dešava, šta te smeta, on kaže ne smeta mene, to je ništa ja nemam s toga, ali to pitaju pozorište, ja sam rekao, oni su mi rekli da ti nećeš. Ma ti si jako kritičan i kako misliš tako, ti me napadneš i tako i ja sam to onda stvarno kapirao da je to baš klasična cenzura i onda sam zvao ove koji su dali pare za predstavu. Na našu sreću to su bili ambasada Njemačka, Švajcarska i Austrija i oni su bili jako uzbuđeni, kao su rekli šta je, da li je to moguće i onda je krenula cijela ta priča sa ambasadama i sastanci baš u onakom visokim nivou, znači od premijera do ove međunarodne zajednice i ministar nije dao, opet nije hteo da premijera bude. I mi dolazimo do dan prije premijere i glumci su bili jako frustrirani jer ipak oni su htjeli da premijera bude, ali u kraj dan prije premijera ministar je rekao kao ajde možete i to je bio za njega kraj sveta, znači odlučio je da nas da igramo tu. Premijera je prošao izvanredno, bi rekao, sala i to je bio i dobar marketing, jer onda su ovi iz opozicijske partije su rekli pa šta je to nešto što vlada hoće da zabrani, to mora da bude nešto zanimljivo. Pa oni su došli jako puno, znači uglavnom mladi publiki, ovacije su bili sjajne i to je bila jedina predstava u Prištini što smo imali. Onda smo išli u Tirani, u Skopje i u kraj 11. decembra u Beograd. I krenemo mi 11. za Beograd, a usput ja stanem negdje i šaljem treću press release koja je trebao da bude prije premijera u Prištinu, ali naravno nakon svega toga što se desilo nismo smjeli. I ja šaljem treću press release gdje smo napisali da eto igramo u četvrtoj reprizi u Beograd i najdobra vest je da će i premijer Kosova Hašim Tači će da igra jednu malu ulogu sa nama. On nažalost nije mogao da igra u Prištini jer je bio van zemlje, ali je odlučio da dođe sa nama u Beograd. I još smo naučili da on kao mladi dečak je igrao u Crven kapici, predstavu za decu. Idemo mi u Beograd, glumci su bili jako ljuti na mene kao još ti idemo za Beograd, a ti još to uradiš. Ali sada već mediji su kao kapirali da je to šala, ali ne sve. Znači ipak u nekoj televiziji je izašao kao glavni naslov premijer Kosova je igrao predstavi u Beograd i to kao sve ozbiljno. I idemo u Beograd, tamo je već krenuo ova kao kampanja u internetu, portalima, šta je, jer oni su to najavili kao predstava o nezavisnost Kosova i dolaze u Beograd. I onda vidiš ti ove komentari, joj, Srbijo, i to si doživljao da dolazi Šiptari u sred Beograda da nas prikazuju ovo političkoj predstavi. A onda za našoj čudu publika je došli su sve medije, sve moguće medije, kritika i prošli smo jako dobro. Znači dobili smo najbolje kritike koje smo ikad dobili
sve je bio kao ok. Imali smo one male problem u granici, ali to je prošao ok, tako da to je cela ta priča o ovoj predstavi. Nebeski narod, škije i škina, što ste došli u zemlju našu Skarpatu, došli ste kao slugu, htjeli ste da vladate nam, da nam oduzmete zemlju, hlebnive livade, živo ste htjeli da nam oduzmete, ali vam nije pošlo za ruku, Amerika, NATO, Šiptari, dođite, zašto ne dolazite? Dođite jer vas čeka zmija, daje vam kuće, daje traktore, kombajne, pravlja vam filije, da se ne usuđujete? Ne, nećete, pa šta ćete? Dosta smo vas molili, jebeni kurac, ne suđujete se, vas čekaju deca očeva koji ste ubili, kojima ste silovali majke, kojima ste poklali braću i sestre u kolevkama, Alo, majmune, kako je ovo dranje ovdje, jeli? Samo repujem, man, where's your fucking problem? Pa si pred zgradom parlamenta našao da repuješ, a? Šta fali? Širiš govor mržnje, stoko, narkomanska. Samo kažem kako jest. Polazi sa mnom u stanicu, svinju. Ok, bro, what the fuck? Zbog takvi ko što si ti ispada da Kosovo nije multietnička država. U predstavi Patriotic Hypermarket je surađivao sa srpskom dramaturginjom Minjom Bogovac, a predstavu je režirao sarajevski režiser Dino Mustafić. Predstava je kombinirana, mješovita, dakle glume i srpski i albanski glumci i svoj tekst izgovaraju na svojim jezicima. Isto tako sam pročitala da su neki glumci bili proglašavani izdajnicima uopće zašto glume u toj predstavi. Ono što je bitno je da je to prvi albansko-srpski projekt nakon nekih možda 30 godina. Zašto je suočavanje sa prošlošću problematično na ovim prostorima? Zašto ljudi koji imaju kritičan stav bivaju proglašeni izdajnicima? Pa izgleda da je to poznata priča u celoj regiji, znači i mi smo to znali kad smo krenuli u ovaj Patriotic Hypermarket i moram da priznam da je to bio jako komplikovan projekat. Znači ti si morao da imaš taj responsibility, kako se kaže, odgovornost, ne samo umetnički odgovornost, nego i politički odgovornost. Imajući u vidu da je to bio stvarno prvi albanski srpski pozorišni projekat nakon, što si rekao, 30 godina, pa još tema je bila jako komplikovana. Znači, pričali smo o srpskim albanskim odnosima, o predrasudima koje postoji od jedne strane za drugu i vice versa. I znači, to smo morali jako oprezno da radimo. I već smo bili spremni da to neće da prođe baš ko zna što lakše, ali smo ušli u proces jer smo rekli da je to krajnje vreme da nešto uradimo u toj temi i ako prvog puta će da bude komplikovano, možda drugog puta neće da bude i ja sam siguran da sada će da bude više lakše ako se nešto slično uradi. Krenuli smo sa probama u Beograd, a prije toga smo pokupili informacije od ljudi, obični ljudi u Kosovu, Srbiji, Albanci, o rata, prije rata, kako su živjeli zajedno, što nije funkcionisao, što nije valjao, zašto je krenuo rat i baš onako životnim pričama. I onda te priče ja i Minja smo radili u te priče i napisali smo taj komad koji se zove postdramatički dijalog između Prištine i Beograda. Probe smo krenuli u Bitev teatar u Beograda, već dok smo bili u probama, krenuli su ljudi da kažu u Srbiju, naravno to je bio antisrpska predstava, u Prištinu su krenuli pa to je antialbanska predstava i mi smo rekli pa to je dobar znak. Čim obe strane kažu da je to anti, onda u dobrom smo pravcu. Ali naravno i glumcima nije bilo to jednostavno, jer neki su bili po prvi put u tako nešto slično, znači i u Prištini, posebno jedan naš glumac koji sada živi
u Americi, odličan glumac Kuštrim, i njega su baš dosta napadali u Prištini i on je bio jako u nekoj krizi u toj ti dana, znači, ali na sreću sve je prošao super. Ja pamtim jednog dana kad smo mi uzeli avion iz Beograda za Skopje, i JAT, onaj mali avion, i bile su turbulencije, kiša i šta ja znam, i on je rekao, ako danas umiremo, umirećemo kao izdajnici. Neće više da bude neka druga prilika da kažemo da smo bili patrioti, jer eto, ljudi će da pitaju šta su tražili u Beograd. Dobro im je što su umrli. Ali u kraj, znači, premijera je prošao super u Beograd. Naravno, policija je mora da bude tu van pozorište za svaki slučaj, ali nije bio neki incident. Ja mogu da kažem da to su ovacije najvelike ovacije koje sam ja ikad dobio u nekoj predstavi. To su bile emotivne ovacije, ne možda samo zbog predstave, ajde da kažem, predstava je bila ok i sve je prošao super, ali to je bio verovatno neka, ljudi su rekli, hajde, konačno i to smo vidjeli, konačno i to je moguće u Beograd, konačno možeš da dođeš u pozorište da vidiš i glumce i sa albanske strane, konačno i to je bilo moguće da imamo jednu zajedničku predstavu. Predstava se igrao nakon toga u skoro celoj bivšoj Jugoslaviji, znači od Slovenije u Bosni, u Novi Sad, došao je u Prištinu. U Prištini prvo smo imali problema da nađemo termin u Narodnom pozorištu. Termin znači celi mesec ti je prazan, ali ipak imaš problema da dobijaš termin. U kraju su kao odlučili da nam daju jedan termin. Publika je došao, ali to je bio kao da nije došla neka predstava. Pozorište ništa nije to, neku informaciju nije poslao medijima ili ništa, kao to dolazi ovdje, ali to nije ništa s nama. I mislim, sve je prošao super, ali od razliku iz Beograda, neki ljudi su kao gledali tu kao, pa i to ste vi radili kao sramota. Znači, a ja naravno ovu priču znam, jer znam to od 2011. kad smo mi dobili poziv od Atelje 212 da gostujemo s našom predstavom iz Narodnog pozorišta Kosovo tamo, i ja sam rekao da, dolazimo, ali sam saznao da neće da bude to baš tako jednostavno. I onda je krenula ta kampanja jača u medijama kao sramota, kako vi hoćete da idete u Beograd s predstavom gdje su nestali lica. Znači, taj diskurs rata, taj diskurs, nacionalistički diskurs odjednom je bio tu. A isti je bio u Beograd i tamo je krenuo šta će ovi sada s predstavom u Beograd i kako, hajde da smenite taj direktor. I on, nakon možda 2 godine, i on je otišao, i ja naravno te iste godine i mene su me izbacili iz tada. Tako da to je kao poznata priča. Vjerovatno u ovoj priči o smjenjivanju nisu odmogle ni one 2 antologije, koje je stvari isto bio projekt antologije iz Prištine s ljubavlju, iz Beograda s ljubavlju. Možeš li nešto o tom projektu reći? Pa to smo uradili sa Sašom Ilićom, mog prijatelja iz Beograda. Mi smo se sreli prvi put u Leipzigu, sajam knjige tamo, i pamtim da je bio kasno, čitali smo Balkan Night u Leipzig, i onda ja se šalim sada, kažem, verovatno sam bio pijan kad sam pristao da uradimo to, ali sa Sašom, Saša mi kaže, ej, hoćemo da uradimo ove 2 antologije, kažem, ajde, hoćemo. I kad dolazim kući, Saša mi odmah je napisao e-mail i onda to smo krenuli. I to nije bio lakše, mislim, kad vidiš ti, kad razmišljaš o tome, to je stvarno najnormalniji književni projekat, ajde, razmena književnost, ti prevodiš na albanski srpski književnost i prevodiš na srpski albanski književnost, šta tu ima, ali nije to bio jednostavno, bar u te
te godine kad smo to uradili, jer to isto bio vjerovatno nakon 30 godina razmjena književnost, znači što je bio do tada, što se pojavio do tada u Beograd, dve knjige, jedna sa pesmama i dve knjige pesmama, ništa drugo znači nije bilo. I onda smo krenuli, neki pisci tamo u Kosovo nisu htjeli, naravno rekli šta ću ja ontologiju u Srbiju i neki su bili kao sa dilemama kako ćemo mi biti tamo, da ćemo biti autori iz Kosova ili šta će to bude. Onda sam s njima, nisam pristao da ni budu ontologiju čim imaju takve znači razmišlje i namere. I ontologije onda u kraju su izašle i to mogu da kažem da je bio stvarno medijska eho je bio stvarno izvanredna po celoj regiji, jer to kad vidiš to u Srbiju, ljudi su dobili su tu knjigu i su rekli pa šta, i oni znaju da pišu, znači nisu bili, jer oni imaju taj predrasud da albanski pisci žive još u romantizam, znači da to ne postoji nešto moderno i ti čitaš kosovsku poeziju i to je, mogu da kažem, stvarno fantastično. Neki, naravno, postoji patriotski kič i patriotski džubre koliko hoćeš, ali ova mlada generacija piše stvarno fantastičnu poeziju. Tako da te dve ontologije su već krenuli taj diskurs kao što ćeš ti da razmeniš književnost sa našim neprijateljem, šta nam treba srpska književnost u Kosovo. Jer istina je da prije možda ne više nego 10 godina mi smo zapalili srpske knjige, oni su zapalili albanske knjige. Ja sećam se 97. ili 8. kad su sa traktorima poneli knjige iz prištinske biblioteke i palili, znači albanske knjige. To je bio sred dana. A isto kad smo mi došli nakon rata u Prištinu, ti si mogao da vidiš kontenera umjesto džubru sa punom knjigama koji su poneli iz stanove i tako dalje. Tako da od te takve priče koja je bila prisutna tu, ti radiš nešto drugo koje bi trebao da povezuje ljudi, da neki drugi pogled drugima. To kod množine je bio kao neki provokativni čin. Ali u kraju to je izašao super. Ja sam jako srećan za taj projekat. Reci mi, na koji način se financira kultura ili kulturni projekti i općenito takve suradnje? Ti si osnivač Čendra Multimedije i s obzirom na teme kojima se baviš, vjerojatno nije lako osigurati održavanje jedne takve scene, a isto tako kako se financiraju svi drugi projekti u kulturi. Pa, glavni budžet kulture ide kod ovih takozvani nacionalne institucije koje proizvode nacionalnu kulturu, znači Narodno pozorište Kosovo, Nacionalna galerija, balet i ova folk ensemble. Znači to ide 99%, znači tako da ostaje malo za nezavisnu kulturu i to je razlog što nezavisna kultura skoro ne postoji ili postoji u nekoj maloj smjeri, znači. Inače, Čendra Multimedija ne dobija uopšte neki budžet od strane ni Ministarstva kulture, ni grad Priština. Grad Priština, moram da priznam da ove godine nam je dao 1000 evra, znači za ovaj međunarodni književni festival Polip koji mi organizujemo u Prištinu i to je bio onako posle sve ove godine, pa su rekli ajde možda, kao sramota im je bio da ne daju bar nešto jer to desi u Prištini. A inače Ministarstvo kulture uopšte ne, tako da oni nije da nas ne daju pare, to je kao ajde mogu to da kapiram, a oni hoće da nas zaostave da radimo to što radimo. I to je glavni problem jer nezavisna kultura se smatra kao to je privatno, to ti je biznis i to, a nemaju oni nisu svjesni da mi radimo tamo i mi
to nudimo kosovskoj publiku. Nažalost, nezavisna scena je, na primjer u pozorište postoji jedna, sad dve nezavisne pozorište, jedna je Oda koja je onako gura od jedne produkcije do druge i mi, Čendra Multimedia, mi uglavnom se financiramo od strane međunarodne fondacije, od Švedske, Goethe institut i ostali fondacije. A šta je sa nezavisnim medijima, bilo da se radi o pisanim ili drugim medijima ili recimo nevladine organizacije? Koliko je jaka takva jedna scena u Kosovu i u stvari koja je ta publika koja prati i vas i sve ove ostale organizacije, koliki je uopće utjecaj te nezavisne scene? Pa sada, kad to su o medijama, znači, vjerovatno bit će to poznata priča kao ovdje, a novine su, čak i televizije, to što su tu, uglavnom su vezane ili sa vladom ili sa političkim partijama, tako da teško je da nađeš neku novinu ili neku mediju da kaže da je to stvarno nezavisna, jer one su zavisne od pare koje dobije od reklame, tako da mogu da prežive i to, naravno, to znači kad dobiješ pare za neku reklamu, to sljedeći put kad budeš kritičan moraš da budeš oprezan. I to je tužna priča. A isto je o takozvanoj civilnoj društvi u Kosovu koje je jako, ja mogu da kažem da u 90-ima možda je bila jača nego danas. To čim kreneš nešto, čim postaneš neka figura, onda odmah ti nešto vlada nudi ili neki ministar ili zamjenik i onda naravno tako ti ulaziš tu i šta ostaje od civilne društvo je ništa. Znači imaš publika koja, na primjer, nas prati, to su uglavnom mladi ljudi, znači postoji ova urbanska generacija koja uopšte se neće da se bavi s politikom ili ima taj kritični odnos prema politiku, tako da kod nas dolaze ne puno ljudi, nemamo mi masu, dolaze na ovim književnom festivalu u Prištini, u Polib, koji zaboravio sam da kažem da to već druge godine organizujemo zajedno sa ovim grupom pisaca Beton iz Beograda. I to je još jedan razlog da naravno niko neće da nas da pare, a publika dolazi to koliko dolazi, ali nama je bitno da to funkcioniše. Cigan! Čuganera! Cigan med långt arit! Ikru! Skål! Med kalm seksualitet. Evropen pastrojeni. Jedna od tvojih predstava, Ju Madeleine Ju, je izvedena u Beču u Volksteatru i u njoj progovaraš o diskriminaciji Roma. Možeš li nešto reći o toj predstavi? Pa to ću sada, ali prije samo da kažem da u 2008. kad sam krenuo u Narodnom pozorište, ja sam skoro u svakoj predstavi sam pozvao nekog gosta, umetnika i dizajner ili scenograf ili kostumografa. Jedan od tih je bio i poznati romski reditelj Rahim Burhan. Ovo je stara generacija, pozorišna generacija, vjerovatno pamte njega. Pa smo rekli, ajde da zovemo Rahima,
šta ćemo raditi? Radit ćemo tartif, ali ne da bude ovaj tartif pomoljera, nego da bude neki kosovski tartif musliman. Znači, i to nam je bio kajde šta će da bude sada ovaj tartif musliman u Prištini, ko će da nas napadne. Krenuli smo sa probama i to je nikad nije desio u tom pozorištu. 3 nedelje prije premijere mi smo prodali sve karte za premijeru i to je postao već, ljudi su već krenuli da pričaju šta će da bude još Rom, znači i još ovaj tartif musliman. Nakon premijere je krenuo neki oštri debat u medijama, pro et kontra. Na našoj sreći je bio i normalni ljudi koji su to kapirali kao normalan čin rada u pozorištu i oni su smatrali da šta će ovaj romski reditelj da radi u ovoj predstavi, šta je ova predstava koja, ne znam, oni su kao rekli da liči na neka srpska predstava 80, verovatno ja to nisam ni gledao, bio sam mlad, Koštana, to je kao ciganska predstava i šta je to i šta će ovaj cigan da radi u našoj narodnoj pozorište i to kao je, evo šta su ovi međunarodna zajednica je radio u Kosovo, vidi šta ovi hoće da instaliraju tu multietničku Kosovo i to znači da i Romi mogu da rade u pozorištu i to, a bio i naravno onda je krenula ova kampanja, ljudi koji su to branili kao su rekli šta je, da je to moguće da mi sada uzmemo ulogu napadače, a do 99. smo bili znači žrtve tog racizma jer smo bili Albanci, a sada smo uzeli ulogu napadača, da kažem. I napisali smo čak i jedan kako se kaže kao neki memorandum u medijama, jer čak neki kritičar jedan od njih je napisao kritiku kao da ova predstava nas vređa kosovsku publiku, pa ovi onda mladi umetnici su rekli pa i mi smo kosovska publika i to nas ne vređa i mi to smatramo da je jako bitno za kosovsku društvo. Tako da od tada sam rekao pa ljudi kako je to moguće da tako nešto desi u Kosovo i onda od 2011. kad smo imali ovu priliku da sarađujemo sa Volkstheatrum u Beč i ja sam rekao pa to je dobra prilika da ja radim nešto u toj temi. I onda moja drama Ju Medlin Ju priča o jednoj romskoj porodici koja je u vreme rata išao u Njemačkoj i onda sada nakon 10 godina nakon rata oni ga teraju nazad jer su njemačka vlada smatra da je sada u Kosovu ok situacija i oni mogu da dolaze, ali onda kad se ova porodica romska dolazi u Kosovo, onda krene taj nov život u ovoj novoj državi. Oni ne mogu da... Ova mlada devojčica jednog dana pada u nekoj rupi, to je kao neka metafora i onda ovaj otac hoće da nađe krivicu, zašto je ova rupa ostavljena otvorena i nikoga ne, čak i ova njemačka ambasada to ne kapira ozbiljno i u kraju ova mlada devojčica umire. I to je znači priča i bitno je da kažem da ovaj glavni lik otac u predstavi je profesor muzike. To za mnogo ljudi je to bio kao čudno, kao zašto ovaj lik je profesor muzike, pa nije to svet Roma, jer naravno to su učili od ovog glavnog učitelja Kusturica koji je svet Roma je samo taj egzotični svet o ženama koje plesu u kafanama i čak i ovi glumci koji su igrali, ovi 3 romski glumca su rekli ne,
mislim da na primjer, u ovaj trenutak ovaj Rom mora da peva jednu pesmu. Ja kažem, zašto mora? Pa ja kao Rom možda, kažem ti možda, ali ovaj moj lik neće da peva romsku pevu u ovaj trenutak. Predstav je prošao super u Beč, pa onda smo išli čak smo bili u Rijeci, Zoom festival prošle godine, bili smo u Njemačkoj, Euroscene poznatog festivala, bili smo u Beograd i s ovom predstavom, igrali smo to u Prištini naravno, sada idemo u Šangaj 10 dana, onda imat ćemo još turneju u Kosovu i to. Iduće godine će isto jedna tvoja predstava biti postavljena u Nacionalnom teatru u Cardiffu u Walesu. Kako je došlo do te suradnje? Pa, oni su, pošto Škotska sljedeće godine imaće referendum oko mogućeg nezavisnosti od UK, Britanije, i vjerovatno to će imati neki uticaj u Wales, jer i u Wales postoji taj movement o nezavisnost Walesa, ali to ide do možda 20%, znači nije to neki veliki broj ljudi koji hoće nezavisnost. Ali možda to će da promeni nakon nezavisnost Škotskoj sljedeće godine. Tako da Narodno pozorište tamo je teo da zove nekoga iz područja bivše Jugoslavije, čitali su moje drame pa su me zvali, jer naravno Kosovo je sada dobio nezavisnost, pa su htjeli nekoga iz Kosova da piše dramu o nezavisnost Walesa, tako da ja sam prošle godine naravno bio tamo par puta i sreo sam ljudi, išao sam u taj Welsh parlament, imao sam susret sa političarima i onda jedan od njih mi ispričao u parlament tamo i kao on prihvaća kad ulazim u kancelariju, on kaže ja sam Welsh nacionalist i onda priča, sve je ok, ja kažem ti bi bio najbolji demokrat u Balkanu, u Kosovu. I šta će da bude, da vidimo, ali predstava će da bude izvođena u 2014. znači sljedeće godine, prije referenduma u Škotskoj. Da vidimo, znači još je u proces. I na čemu trenutno radiš? Pa inače ja sam ovdje u Split, došao sam u Writers in Residence program koji je organizovan od udruge Kurs. Dobio sam znači ovu stipendiju da dođem ovdje i ovdje pišem u novoj drami koja se zove Per Gynt iz Kosove i to je priča o emigraciji u Europi danas, znači šta to znači, koji su te problemi emigranti. To je naravno velika tema, ali moj lik je jedan mladi Albanac s Kosove koji je pobegao u 90-ima iz Prištine, koji je živeo malo u Švedskoj, malo u Njemačkoj i onda došao u Kosovo, pa ponovo je išao tamo i to je isto realna priča jednog dečaka koji sam ja sreo prije nekoliko godina, tako da sada pišem o toj temi. Premijera će da bude u 10. maja 2014. u Štat teatru u Wiesbaden, znači gradski teatar tamo, ali to je neka međunarodna koprodukcija sa Švedskom, Škotskom, Njemačkom i Kosovom. Inteligenciju u povijesnom smislu čine ljudi udruženi oko neke ideje koji vjeruju u napredak, u razum, te slobodnu kritiku, individualnu slobodu, koji se ukratko protive mržnji i opskurnom dogmama crkve i autoritarnoj državi i politici i jedan drugoga vide u borbi za opću dobrobit, prije svega za ljudska prava i pravičan društveni poredak. Kako uopće vidiš ulogu suvremenog kazališta i osobito kako vidiš ulogu umjetnika, ali na ovim balkanskim prostorima? Pa mi koji smo prošli te 90. godina, znači znamo kakav loš utjecaj je imao i pozorište i umjetnici
znamo da ponekad oni nisu baš završili svoj dužnost kao umetnici, a umjesto toga oni su bili kao deo te političke propagande koje je nažalost doneo to što je doneo, znači sve ti ratovi u Balkan. I ja verujem da umetnik ipak mora da drži neki stav i to je jedini stav, bar za meni, to je stav, humanistički stav, znači da bude protiv svakog rata i ova uloga je jako bitna jer ovi simptome rata su još tu, znači ta dosije rata još nije gotova i ne smemo da kažemo pa to je prošao, pa neće nikad da bude više rata i neće da dođe do to što je došao u 90-ima, jer nažalost kad čuješ sve ove priče o nacionalizmu, to što sam ja ispričao o cenzuru u Kosovo ili u Beogradu, to izgleda malo, ali nažalost to se raste. Ako mi nismo svjesni, ako mi ne radimo u tom pravcu da budemo stvarno kao opozicija toga, znači. I ja takvu ulogu vidim u sebi, da budem opozicija svakog nacionalizma i svakoj lošoj vladi, bi rekao. I posebno ovoj našoj, koja je danas u Kosovu. I naravno, suvremeno pozorište ima i može i mora da ima jednu takvu ulogu, a druga uloga je da naravno donosi neku drugu estetiku, znači to što vidimo mi u public kazalištima. Do sada sam rekao pozorište, sada promenim to na kazalište. To što vidiš u javnim kazalištima, pozorištima, to ponekad postane boring. Znači, ideš ti tu i vidiš tu istu estetiku svaku godinu, ne promeni ništa, a to možda to je uloga nezavisnog kazališta, da donosi neku drugu estetiku modernoj koja je u nekom, koja uspije da hvati ove vibracije današnjeg života, znači suvremenog života, koja je u stanju da hvati ovaj impuls novog života, koja je u stanju da suočava sa temama, sa tabu temama i sa temama koje, na primjer, ova public kazalište ne sme ili ne zna kako. Znači, to je jako važna uloga, jer pozorište postane onda taj glavna opozicija. Morat ćemo da se pogledamo i jedni drugima priznamo kako nam nije trebalo da rušimo crkve i džamije, silujemo ćerke svojih komšija. I odakle nam ideja da nekog tamo Amerikanca ili Holanđanina može da zanima svađa između Jusufa i Živorada, između Milorada i Agima. Amerikanci i Holanđani završit će svoju misiju. Samo će mali Agim i mali Milorad morati ovde da ostanu. I mali Milorad će morati s nekim da popije kafu. Gorka će biti ta kafa. I gorko od